Binen neja Slavores bi baran nem Slavê xweş werdişînin ser navê ekiba dîroka veşartî. Ekiba dîroka veşartî bi rastî jî gelekî zehmetiyan dikişîne lewra em gelek caran didin çolbeyarî hema em wanê xwe te bir didi çol û çiya loma jî pêlav ber me debar nake. Bînerî neja em li kî derînin em li gundê Marînênin. Gundê Marînê gundekî nisêbîna rengîn e. 20 kilometre dikeve Bakur rojhilatê Nisêbînê. û hûn li pişmê dibîne bi dehan avahiyên dîrokî heye. Belê bînerên heja li pişmê gelek avahî tê dîtin yek ciwana jî li jor li lûtkaya jor kelak e. Ew kela hanê di serdema Bizansiya de hatiye vekirin. û di nava vê kelê de gelek avahiyên dîrokî heye. Wekî qesr û qonaq henin, zîndan henin, dadgeh heye û gelek yani em bêjin wekî avahiyên fermî yê rêvebiriyê heye. Bînerên heja em ji vê derê re dibêjin çiyayê Bagokê. Xelkê Suryanî jî dibêje Tur Abdîn. Tur Abdîn tê çi waneyê di em ji zimanê erebî jî dizanin ku abd yani qûl. Qûlê di çiya de. Yani jî bi wateyê xwe ya dinê qûlê di çiya de îbadet dike. Ji xwe hûn li dora hûn dibînin bi sedan şikeft henin. Keşişê Suryaniyan yê Xristiyanî vê derê de ketin îzwayê, ketin çilxaneyê îbadet kirin. Paşê nerîne gelekî ji xelkê bi dûr ketî, paşê daxitine jêr, ketine nava xelkê û baweriya xwe bi awayî bela kiriye. Bînerên heja ka werin em hevre wa bi vê kela hanê ve rapelikin û em li avahiyên dîrokî her wiha li şarge û şikeftan bigere. Kabê em ê çi raberî we bike. Ji niha ve diyar ku em ê bernameyek xweş bi hevre derbas bike. Kerem bikin. Belê bînerên heja niha em li nava Kuçe û Kolanê bajarê Antîkê Marînê digerin. Her wekî hûn dibînin hinek avahî henin gelekî kevnin lê ana jî xelkê vî gundî di wan avahiyên gelekî dîrokî de dijîn. Hem jiyana xwe diparêzin diafedînin hem jî van avahiyên dîrokî diafedînin. Ev jî ka gelekî kêfa me jî li kelekavê textê Razanê heye. Li Mezopotamya xewa şevê pir xweş e. Havînan jî divê tu tevî lehêfê razê pir hên dike. Heta mirov tişkî xwar neke mirov diceme de. Anha em payizê denin bakî ji hêla Qamişloyê ji hêla Nisêbînê wî alî te bakî xweş tê. Li gundê Marînê berê av tune bûyî loma jî bi dehan sarınciyên wanî henin. Ev sarınca jî hema bigir ji tatekî yekpar hatî kolandin. Berê em devî bigirin bira devî vekî nemîne. Bi dehan sarınciyên wanî henin. Ka em ê derkevin vê wekî din lê kevirê wan balkêşê yani ji yek wekî bazinekî kolayî wanî tê de danî se devê bîrê û bîr bixwe devê. Ev mala we ya a modern e.
راهن شكفتنا ده او هي او كي ام بيجي وقت تونل تشيكرني جبو برگری خوی ارشه محتمل ده شکرته که ده باسی شکرته کردن ببه بدری پر تاریه ام نرن يعني سه مرحله عم دبينه السيرفي شكرتي بريد بدري جيكا جينغا هوي بشي باشي السيرفي شكرتي كبري يعني افاهين بكبره افاكرنا والبيشاويجي ام خانيه بتونجي دبينن بله كفوكو ام بيجن شيلكو بزنو كاو كادين بفي اواي نها نشتجيهن غندي ماريني وان شكرتانا جي في اواي ماريني غندكي قال لك الشام بوي زواهن كي نزيك تورم براكو ام خوش هذا خوش بينه اف غندي هاني صار نو ده غندكي قال لك مزم بو الشام بوي نشتجيه غند بيجي دولة جوان خاصية ببيجي دبان لواجي قبول نكريه لو ماجي بدهان حتى كانوا قلت سدانجي مالي وان جبي دري باكري شويه متروبولان حتى هن جوان شنو باور بارد كتير بله نشتجيهن غندي ماريني وهن بلا ولا بنن هر هون کد جیب رابجی جگون دوای شیرین و دروکی سلاف ور سوی دارم روزه کاره هون سر گنده خدا داره. نوجان هاي اللي وكيدن نحزا صال برجي بني آدمي دي جيوان دي جيا ام صلاة 2020 دنه تسجي ام نرن كردما كون ناوي خوش جياي ورگرتنه دي شكافتا دي جيلي خوشن يعني جانكا هر خوش شكاف بيجيكا جانكا نوجان امرد كانو بيجي بله vedre em Turşiye van dibinin, penere van dibinin. Bele vedre hemen demede vaki em vejin وکی سارنجک وا سا هنگه جبو خارنوان خرا نبه ودری پر خوش هاوینا جی هنگه بنا
gundê Marîneyê. Hem gund bixwe gundekî dîrokî ye, hem ev dêrehane dereke dîrokî ye. Tê texmînkirin derdora 1700 sal berê ev dêrehane hatiye vekirin. Lê rewşa wê li ber çavayî. Tiştekî mirov bibêje tuneyî. Ev rûreşiya Pergalê ye. Rûreşiya Wezîrê Çandê ye. Qaş wan bibêjin. Wezîrê Çandê yanana ev dereke dîrokî, cîwarên wanî avahiyên wanî dîrokî bi rastî jî divê ne divî halî de be. Ev gund heta mirov bêje bajar, yani bajarê antîkeyê dîrokî bi her awayê xwe hêjayê ku restorasyonekek baş lê were kirin û ji turizmê re vebe da ku him ev berhemên dîrokî were parastin û him jî xelkê herêmê belê zimanê mirov nagere mirov bibêje ji turizmê para qezenc bike lê erê wê divî alî de jîka alîkariyek çê bibe. Em niha dîseketin hundirê şikeftekê lê mirov bibêje şikeft gelo çixwas rast e. Di rastiya xwe de vê derê mal bûye. Tê tahmînkirin derdora 2000 sal û ovir ve vê derê tê bikaranîn. Her wekî ku tê xuya kirin ku ev dîwarê hene jî ji xwe diyar e ku cihê firaqê wan bûnin, cihê xwarin yani em bêjin cihê ku xwarin lê çê dikir. Vê derê jî ka wek boriyakê mirov dibîne. Vigel wiyalî jî ka dîsa ew vedibe, derî lê vedibin. Yani daireka ana modern bin ber çavê xwe çawa em bêjin hêwana bê heyû û dîsa cê razanê heyû cê em bêjin jûra zaroka heyî ev de jî wanî bûyî anha viyalê rast û şepê min derî lê vedibin. Bin ber çavê xwe em bêjin sê çar zarê malê heyî yek ji wan dizewîcî û wextek dê dixwaze cuda bibe. Çi dike? Radihiştin alavê xwe kolandinê û vê dike duwarê pişt xwe dikola wê derê jûrek vedikir aştera maleke dinê. Bi sedan malê wanî heye di zikê tahtê de binê çiyê de hatiye kolandin bi gelek me besa tê bikaranîn hem ji bo parastinê hem ji bo jiyan yani divê derê de em bêjin divê derê stirînin yani ewekî mal bikaranînin her wiha ji bo êşî muhtemel jî ka êdî di navbera vana de jî tünel henin yani li rast û şepê min hûn eger kamera paşê wê bînin serê ekranên we hûn ê bibînin ku di navbera êdî van avahiyên ku ji tahtê hatiye kolandin ji derve tu dibînin devê nokê şiketê lê tu keve hundir wekî xanî ji xwe avahiyê yani malê yani em bêjin îjad navbera wan de jî ka tünel heye. Yani êrişê muhtemel de ji bo ku danûstenê nê bike hevdû agahdar bikin û vî awayî
او کلا مدوجه هلا بیزانسیا و هاتیا واکرن ایدی جویده لا تککور ایدی ام نگان جویده بچه اف کلا کوانی توجه دیار کو واقعی چاف وکی لولیا چاف دیریه هاتی لیکرن و هر وها وقت تدی ارشی محتمل ده خلکی هرمی گوندی باجر خودن دوره کلی ده دپاراستن نها وقت هم هات نوا گوندی مارینی لسر بانی خانی مالکی چند کسال کار باری ایشی خود کن خانی خبتین لچاو چا مکت پیشا مهات ام ناس کرن بکیف خوشی ام پیشوازی کرن شموس رهبری ما اکوش گنده مارینه شموس حتی بدری براستیج که هنکی بدبر مده تعبی نه زخازم در حقا گنده وان و جنا وان ده چند گوت ناجی پرسن شموس مرحبا مرحبا سرچابا نه بسی پاندبیس مالی وحید بدری و تدی سد وی رجکا و دایک نا گوتن بری پر آبابو چکلگ مال هبویه نه جیانوال بدری و وی گنده دیروکی ده چوایی و چاو بداوند که اداره و دبارا خوم چدکن در حقا وکره ده و همه واق گشتی تو دخواز قلت چه بکشمر والله جانا قند وكا هر قندي ام جانا قصر حيوان تدي سر حيوان ام حيوان بس لم يشتكن وهناك داخل زراعة ما هي جدي كانن وكيدي تشكيدي ازبيجم ونسر سراسر شعباتن تو حوالي خو راستي بديت اون هاتنا وي فيديم قال لك كيف خوش بون امش قابل ديت نوا وباليكاريا وقال لك كيف خوش بوش بركو وشواديتهم بيشا مهاتن ويا كهانج قابل راستي ام قال لك كيف خوش كرن نها ام حتى هاد فيدري ام تيبون وام تبابك جي ام وسيان نها اس قهواكي بدم تا قهوا قرن فيدري وتشوب لا تاب شي قحويه منظره وسري فيكل هي افضل شي قحويه حزکن شغوی دلال جمره گنده مارینه یک بیک راوه بک کا چلکوی چوایی شغو جان کا توش مرا قال بک نها لهمبري ما نرب دهان حب صدان شكرت هي دسه لويالي هر در هي كاتو كان يك جمره بناف بك اري افلاطي دوراما قلت بينا في مزن حبنا في واحيا مثلا بي فايق وبقامبل اشترى بيجم ام جير في ملي ود بيجن او سني هاي ويا لي جور خويات كد جير دبيجن دب سني خويا قريل سين يعني لات نور اري ام جير لات خوينا قريل دفرك الصور هيا دبي افضل هي خويناويه مثلا حقا لات هي انكي صهر مايا ام جير دبيجن قرال ويدرياتي كشتن ويدرياتي كشتنا تو كان بدس اشاره بك كالكي دري هاو تبي قارشي مايا او سن قارشيه و ام جي ملي دبيجن لاطا قركي افلاطا مزن وقارشي ما دريها سنين نحتور هيا سنكي قلشتي هيا اشترى بيجم لاطا الصور هيا برهازي بساقه كمي بري قمره لا اويالي زيارتك هي وديسا ام فيجن جيت دي اشارات يعني وقتها قندي مارين اي انتيك مرات او جيبي ديروكي يك بيك رافا بك كاش كرما اخرى تجاري افيا هلا ملي راسي ملي تشبي هلا رجلات تي شاي ملي تشبي وقا مشتر قوتي سنكي نحتورا سنكي قلشتي لا اري اوي هم افي قارشي مان جيري بيجي كتربينو اره جي تربا هي الخواري ناويس ام دبيجني ناويس لورن جي برين هات يعني تربيه تربا غورستان اري غورستان سورياني دبيجي ناويس اري بلي انا كيف سورياني زانه نا والله نزان بلي وكيد شاي ام جيل كيلكها ام جير دبيجن سنيقي شمر ويالي او تبي بلند جير دبيجن سنكيت زا برا جور دا خويا كت بشتاور ده ديرا كمال ويدريجي شكتا زيرا الكبو شكتا زيرا والجور اواقع شي جيرد بيجن برها زيراس ولوز صورت كي بله او تعطى صور جوي دري ولا تانر تدين تبنا فكرت بلاطا الصور
او جی لا تصور من نافکر بله بینر نجا نه شغو جمره جهوی کو ناوی دیروکی یک جمره دست نشان کر لی براسی بای کی پرش شداندیته ام زور خلوی دری سر نگاه دگری بلکی بای هنه جدنگ جد با استنگ نه امی خراب ملاواتیا شغو بکو امی خو ویلا تا هنه برد جر و ایده امی هدی بر داویا بله بینر نجا نه ام به کلی ور پلکی لراس و شپه ما بدهان شکفته شارگه و جهن بخاف و براز و بگمان هبو هن شکفته نابراوان در تونل هیه دیسا ام ناب دیرا دیروکی یا بازار انتیک مارین گریا بله دیسا ام چو کلا هانه و کلا جهلا بیزانسیا و هاتیا وکن دیروکا خود سپید دوره 1700 سال بریان ها بینر نجا روایت اوه ده حب کجی قرال هیه ناوی که مارینه ناوی که ماریایه قرال ناوی کچا خویا مارینه ده وی بازاری ناوی ماریا جی ده بازار که انتیکه یه هلا مردینه چاو ببیجم براستیش که روزک دو ترنا که حتی مروی بازار انتیکه یه دیروکی یک بیک رابری و بکه لی معلوم دمام کرد ام هاتن داویا برنامه خو لی بری کو از خاطر خوش و بخوازم از خوازم بری قدرجا خو بزیورینن چند حب اواگی دیروکی دیجی رابری و بکه بینر نجال جرا هنه اگر زفتا کامرا دبه و دری قصرا قرال بگیر دیسا زندان هی و دری دادگاه هی لجوراوان جی بدهان سر شکفت هی آواهی هرن خود بینن به چه خواست دیمنه که معظم و محتشمه دشتا مزوپوتامیا یا بخیر و برجی لهمبری بازار انتیکه یه مارین خراقستیه وقتا مرور دشتا مزوپوتامیا جدنره وکی برکن کچن کردستان رجلات چوا به چوا وان برکن نقش نگارن خوش لسر چه دکه ابوی اوایی زوین هاتی آجوتن یه امبیجن پرزایی یه هیچگاه امبیجن گارسو و بجور زوی هن الپیشبری ما بینن نجات دسته مجوان نابه لی امهاتن داویا برنامه خواه حتی برنامه کردنی بمیر نوا خیر و خوشیه ده خون ساغ ام سلامت بخاطری و